başı özgörüş yolu. Ötkönde bir sira kırıp ketipti jada. Kichine jol oңолуп калыптыр. Бирок бул кырганы деле бат эле дем, шагыл бат эле чачырап кайра эле мына монтип титиреп баштайт. Бирок канцелени кырылып турса ошол убагы менен жакшы болот эле. Başı özgörüş yolu Karatay ayının tuşu 42 kilometre yer asfalt basılap dep şağıl tөгүлдү эле. Кечири баштап коюшуп калып калган. Кайра иш баштала элек. Ушул жер менен өзгөрүш айынын ичи болчу. Шагыл төгүлгөн боюнча жатат. Geç başta böyle soğuk düşüp etmeden kalıp kalgan. Bu yıl takı kaçan başladak belgisiz. Hazır 20 may oldu. Жақсы geçip kaldı. Yok. İşten daha hiç yok daha. Başka yılda geliştirir. Бұл жерлер дағы жазында жас менен кошо езилип кеткен. Ачык айындыкындай болуп. Жол бир жагынан салынбай атып, экинчи жагынан бузулуп атат. Ачык айындын закы шагылын тогуп коюп жатат ал жактагы. Ал жакта качан асфальт бастырышат. Белгисиз.